Bratje in sestre, prihaja odrešenik. Bratje in sestre, vsi vemo, od kod smo prišli, bratje in sestre. Vsi vemo, kam smo prišli, bratje in sestre. In vsi se bojimo, da nas ne čaka svetla prihodnost. Ne izgubimo upanja, bratje in sestre, prihaja odrešenik. Bratje in sestre, vsi pravijo, da bo leta 2012 konec sveta, bratje in sestre. To ne pomeni, da bomo umrli, bratje in sestre. Ne, to pomeni, da se bližajo parlamentarne volitve, bratje in sestre. Rajska vrata se odpirajo, lažnivi, iztrošeni in stari bodo šli, da bi naredili prostor njemu, bratje in sestre. Slavimo ime Gospoda, prihaja odrešenik. Ampak kako danes, v času manipulacije, bratje in sestre, laži in sprenevedanja, spoznati odrešenika? Ne iščimo ga z očmi, bratje in sestre, kakor buciko v senu. Odprimo svoje srca v ljubezni, veri, upanju, bratje in sestre, in odrešenik se nam bo prikazal sam. Ne izgubimo upanja, prihaja odrešenik. Odgovorite mi. Nas bo v novi svet popeljal brat Borut? Say no, brothers and sisters! Nas bo v novi svet popeljal brat Milan? Say no, brothers and sisters! Nas bo v novi svet popeljala sestra Katarina? Say no, brothers and sisters! Slavimo ime Gospoda, bratje in sestre, prihaja odrešenik! Slavimo ime Gospoda, bratje in sestre, prihaja odrešenik! Slavimo ime Gospoda, bratje in sestre, prihaja odrešenik! Živel Zoran Janša, odrešenik slovenskega naroda! Pridi in reši nas! Paparaci so ga slikali na testni vožnji. Zoran Janša, Ken.